من خواننده سیمتمن جوی دواتریزاده باقیست. در گیمنازیای رقم دوی برای خوانندگانی بالایقت شهر دشانبه تحصیل میکنم. من میخواهم همچون بازیگر با استعداد در کمند استقلال دشانبه بازی کنم. Салом алейкум ба тамоми подписчикои канали Ugp Javlon. Инак мо дар кабинетмон яъне дар гимназияи рақами 2 барои талабои болайқат хеле ки подписчико талаб кардан. Имруз мо як тренировочный процесс дорем оид ба футбол. Ман имруз як шогирдам кати тренировочный процесс дорам мегзаронам шумо да пешниҳод мекунам. Агар маъқултон шуд ҳамин амуд выпускҳо зиёдтар шудан мегирам. Барои мо то охирша тамошо мекунем. Мо берем сиёмка кунем. Ози мо тарзи дуруст пас додана нишон метавонем шумо да ду кас яъне короткий пас яъне бачаҳо кор мекунанд шумо тамошо кунед. Бози бачаҳо короткий пас да яъне ду касаня кор кардан анаки камтарак длиннитар пас мерава, яъне пасе ки мегзара проходящий пас меган иам ду касаня. Тамошо кунед ва кадоме ки наметона ёд мегиред. Хоб хеле тамошо кардем бачаҳо средний ва короткий пас кор кардан ду касаня. Анаки мо камтарак коршона қиинтар мекунем, яъне дриблинг хуш мекунем. Видения ва вратар плюс шудаги. Ози бачаҳо мегзаранд видения ва точно вратар да даст шуда пас метиҳанд. Ҳам бачаҳо кор мекунанд пас ва ҳам вратармон имрӯз кор мекунанд. То охирша тамошо кунем. хеле ки диде бачаҳо видение кардан ва пас ҳам вратар кор кард ҳам бозингаро анаки ози камтарак бо қиинтарак мекунем шуна, яъне ударда кор мекунанд бачаҳо. Тарзи ударзанӣ дерез ба пои чап ва ба пои рост тамошо кунем. Хоб нигоҳ кун, пои чап кади айса видения то фишкая вадид мекунӣ, фаҳмо вадид карди рафти то фишкая расиди камтарак да проход пеш накард кун, чап кади удар якум ударта ҳама вақт пробный гир чтоб точный зани, фаҳмо. من رمزاده فضلی خواننده سیمشاشیه در گیمنازیای رقم 2 برای خواننده بالایقت شهر دشانبه تحصیل میکنم. من میخوام در آینده و مثل جانجی بوفون شم. من به همسالان خودم توصیه میدم که وقت خودشون را به عهده نگذارانده و ورزش مشغول شوند. خب анакоз як ба як кор мекунем, фаҳмо, як ба як проход чихе мо бояд гузарем, гол занем. Фарз кардем Али Акбар бароташай. Ман атакават кардем, худум тоқаем. 50-60% бита. На опорный ход, даст кор кад маҳкам бикунӣ, фаҳмо, на фарз кардем пои рост кардӣ, қабидагӣ, пои чап кардӣ заданӣ. Накат кардӣ, пои чап кардӣ удар бозанӣ.
Категория левели яки азиатски футболни конфедерация оид ба футзал аму категориям дар хона ховай. Ма 2014 солам категория ҳамчун тренери футзал гирифта будам. هدف این کورس که البته آموزش هست. ما الان اینجا حدوداً 24-25 تا از مربی سراسر تاجیکستان رو داریم. هدف اصلی فیفا توسعه فوتسال هست در دنیا و این کورس هم کورس فیفا هست و فیفا کاملا پشتیبان این کورسی هستش که مربی‌ها از سراسر کشور بیان و آموزش‌های مدرن فوتسال رو داشته باشن. خب چخیلی که تماشا کرده امروز پاس دا کار کردیم удар да کار کردیم обработка да کار کردیم و بچه‌ها زیادن тарак بین خودشون بازی کردیم و основном ما امروز طرزی پاس طرزی удара و طرزی обработка مثلا обработка تو پاس دو کسانی کار کردن بچه‌ها و یک упражнение دیگر بود разворот обработка туп через разворот обыгрыш и удар поворотом ҳамаамия мисол хоҳиш карде ма тарзи видеокати нишонтон додум агар маъқултон шуд ма бо ягон элементое ки дар корам барои футболист шудан амора сёнка мекунем мепартомтона ва ҳози мо ҷамбаст мекунем ҷамбастии мо ба пресс ҳами кати мо заминка дорем ва имрӯза видеора мо ҷамбаст мекунем ҳози бачаҳо кати мо спортзал мерем переключаться накунем. ما سید مراد فلی‌اکبر خواننده صنف 6 در گیمنازیوم رقم 2 تحصیل میکنم و میخواهم همچون بازیگر بهترین در دسته بارسلونا کاتالونیا بازی کنم. فوتبال حیات من است و من در وقت خودم با فوتبال مشغول میشوم. من عزیز علی جان خواننده صنف 5 در گیمنازیوم رقم 2 با لایقت شهر دوشنبه تحصیل میکنم. با همسالان خودم توصیه میدهم که به ورزش آیند و وقت خود را به عهده صرف نکنند. خب قند و مزن امروزه را خیلی خوب کار کردیم. اساساً بازی خانه میریم چیزی گرم میخوریم خوراکی گرم میخوریم آبازی کنین اول فهمو پیش امی رفتین خانه آبازی کردین لباساتون شوشتین خوش روک اوژین کردین فهمو من خواهش دارم که شما رولت نخورین سمیچکا نخورین ارسیکولا چیزای خنک تماما نخورین بعدی مشق فهمو دیدم اگر خوردین دیگه کسا میگیرم شما کاتینا جمعتون کردم کار را سر کردیم حرکت میکنم با شما تربیتتون کنم در آینده ما میخوام که شما بهترین فوتبالیست شوین و چمپیون جمهوری تاجیکستان شوین و بگن که شاگردای نظرف جولون بهترینن فهمو خب خیلی تماشا کرده بچه‌ها پرس دا کار کردن в основном мо заминка кардесем итог яъне тамоми тренировкара ҷамъбаст хондане ва чӣ фикре доре шумо подписчико тамошобино дар комментария тагда нависен кадом упражнения мехоҳед бинем мисол наврасон ҷавонози пресс да кор кардан заминка кардесем ва барои шумо чӣ заруртара дар комментария нависен мо оянда выпуска ҳаракат мекунем ҳамон упражнениеро барои шумо сёмка кунем ва шумо тамошо кунем бинем. Ростига бо ҳаваси тренерӣ кард, бо ҳавас доштам, ҳавас ма чӣ хеле ки 2 сол пеш кишта будам, ҳамон алове ки вирон буд, ҳамон алова хомӯш кардам. Ай сабабе ки дастгирӣ набуд ростига, ман ҳамақа ҳаракат мекардам, ҳамақа мехостам ки команда ташкил кунам, шогирдора тайёр кунам. Лек то ҷое ки мо муроҷиат кардем, то ҷое ки рафтем, мора ростигап дастгирӣ накардам. Ай ҳамин сабаб ма карьераи тренерима мисол ҷамъбаст кардам, бачаҳоро ҷамъ кардам ва насиҳатшон кардам. Бачаҳо хай дастгирӣ дигар нест, кадоме хоҳиш дора ягон командаҳои дигар равед. Не ки як шогирди беҳтаринам
Сафи Аллоҳ ном дора дар мактаби 15 мехонад. Ҳамуда ман надежда доштам ки беҳтарин футболист шава, беҳтарин футзалист шава. Леки афсус рости гап айдырнаки ма чӣ гум одам я ниҳоли мешинона ҳамун ниҳолаш месавзав ва ҳамун дарахта мисол мебранку мақсад ба охир ба мақсадаш нарасид. Мисол чӣ мақсаде дошт ва мақсадаш нарасид. Неки як шогирдам дарвозабони Хушбахт Исоев чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон шуд оид ба футзал дар командаи Соро компания. Ва ман хурсандам имрӯз ки як шогирди ман ақаллан чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон шуд дар лигаи олии футзал. Хушбахт Исоев агар тамошо кунам ролика шояд ба ёдаш мебиёра ки якум тренераш ки буд. Ва ман мехоҳам инами кӯдакое ки дар ҳамин гимназиян мисол тарбияшон кунам, муаллими тарбия ҷисмонишонам нобаъди дарсҳо мехоҳам қачшон 1 соат ҳам боша ҳама хел кор кунам, барое ки ва ё бениҳоят футбола нағз мебинам. Ҳама дар бурдборӣ бо варзиш машғул шавем, беҳуда нагардем. Саломат бошед.